अहानबदा मरुइबा पाव पुलिस न फाजन किबा रामबाई टेंगोल की थौमी अनि थादोक्त्रबदी जिरीबाम द अकनब खोंजंग चंगशिलगनी हाइरी अमदी जुडिशियल कस्टडी द लैखिद्रबा खोइसनाम सना जावबगी जेएसी नंगसी अहिंग नोंगाइदगी हयेंग अहिंग नोंगाइ फावबा मणिपुर बन कौख्रे खुरुमजरी एसटीबी की मणिपुरी पाव मिडिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाव संदोंगना पिजरी था असिगी तांग कुनगा निथोइदा अरामबाई टेंगोल यूनिट 41 जिरीबाम की मियोय अनि फाजिन खिबा अदु कंडीशन अमता याउदना थादोरकनबा वुमेन एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वासेट जिरीबाम की प्रेसिडेंट एन निवरानी न लेंगाक अमदी पुलिस डिपार्टमेंट अपील तौरकली जिरीबाम की बाबूपराद लेबा पुनबा जिरीबाम मैरापाई BAJMP के होलदा पांगथोखिबा पाउमिशिंगा उनबा अमदा महांगना मखा तारदुना एप्रिल तांग अमदगी हौना AT जिरीबाम यूनिट ना निसागी मायोक्ता चंगशिलकलिबा खोंजंग अशिदा जिरीबाम द लेबा फुरुप खरना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पु मांगननबा शिलकपा से यानिंगदे जिरीबाम द निसागी पाकता ताउदुना लेरिबा इचा इनाव कयाबु कन्ननबा AT जिरीबाम न चंगसिलिबा खोंजंग असिदा यावरिबा AT गी मियोय अनिबो कासार असम के बाखलदा लेबा जामिर हुसैन लास्करना मराल सिजिंदुना पुलिस रिपोर्ट तौशिलगा जिरीबाम पुलिस न फादुना हौजिक पुलिस कस्टडी द लेरिबा मियोय अनि असि कंडीशन अमता याउदना थादोरकनबा जिरीबाम द लेरिबा इमालुब सिंह माइकैदगी अपील तौरकली लान की चैथिंगना खमथिंगना वानरबा मतम असिदा निसागी इपाकता लेरिबा सिंहबु कंजननबा AT न होनरिबा सिदा जिरीबाम पुलिस के तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट अमदी फुरुप सिंहनसु सौगतशी जामिर हुसैन लास्कर हारिबा मियोय असिगा यानदुना चटख्रबा मतुंग मरा लेतबा AT गी मियोय अनि कंडीशन याउदना थादोरकत्रबदी मखाताना खोंजंग चंगशिलगनी हाइखी पाउमिशिंगा उनबा अदुदा अपुनबा जिरीबाम मैरापाई BAJMP की प्रेसिडेंट एस सुशीला वुमेन एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाशेड जिरीबाम की प्रेसिडेंट एन निवरानी AJMP की सेक्रेटरी जनरल TH जामिनी अमदी जिरी कैथेल चौखट खोंगथांग इमालुब की जनरल सेक्रेटरी एन खुमन लेसु सरुक याखी जिरीबाम द लेरिबा निसादा लाइसुरबा इचा इनाउसिंग कन्नबगी खोंजंगदा चंगसलइबा अराबाई टेंगोलगी इचा अनि हौकिबा तांग कुलुंदोय था मरी 25 ता जामिर हुसैन लास्कर बखाल कसार असम द लेबना अखोयगी मरान सिजलगा पुलिस दा रिपोर्ट पीर मतुंगदा अखोय जिरीबाम पुलिस ना फारगा होजी कस्टडी द लेरिबा अरामाई टेंगोल की इचा अनि फाजनबसी जानरबा मतुंगदा चटख्रगा हारिबा जमीन हुसैन लास्कर सिना मरान लेतबा सिबो मरान सिबोइना पुलिस दा रिपोर्ट पीरगा हाबीरिबा असिगी मथक्ता पुलिस ना मरान जाउदुना थादोपियु करिगुम्बा हारिबा कंडीशन अमता याउदुना कंडीशन पांजनबिरगदी अखोय इमासिंगना अतोप खोंजंग मखा चथबगी अखोयना अखोयदा अखोय वाखन तौरगा लेजरी अखोयगी कम्युनिटी अनि की मरक्ता लान चथबदा वाना लेरबा अखोय जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा नाकोयना ना अतोपा स्टेट तगी मी ने अकामदा जिरीबाम द सप्लाई तौनबा थाजलइबसे अखोय यामना लाइबक थिबनी मसी अखोय जिरीबाम की प्रजा मोयना अखोय जानिंगे मसी खोंबम हंदोपियु अदुगा अतोप जिरीबाम द लेबा कम्युनिटी सिनसु असिगुंबा थेंगनबिरबदी अखोयना वारकपदा फाबदा मतेंग पांबियु हैनसु हौखिबा मार्च 38 इम्फाल ईस्ट कमांडोना फारगा एप्रिल 10 जुडिशियल कस्टडी दा लेखिद्रबा खुराई निंगथौबुंग लेकाइदगी खोशनाम सना जाउबा एलाइस इबुंगोगी मतंगदा सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट दी कस्टडियल डेथ ऑफ खोशनाम सना जाउबा एलाइस इबुंगो नंगसी अहिंग नोंयाइदगी हयेंग अहिंग नोंयाइ फाउबा बन कौख्रे गवर्नर दा JAC ना नुमित मंगानी की मनुंगदा डिमांड सिंह थबकता ओंथोरकनबा तक्शिनख्रबसु ngasi फाउबा गवर्नर अमदी मणिपुर लेंगाकना तादबदगी खोंजंग असी चंगशिनबा फिरेप लौबनी हाइरी अमरोमदा बन असिदा अना अयेक इसेंशियल सर्विस सिंगदी कोमथोकनी हाइरी ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट अथॉरिटी इवादाना जुमलऊ पथाप की फत्तबा चैथेंग अमसुंग मसिगे अतोपा लऊ पथाप हाइबा हिरमदा फुंग्यार ब्लॉक त लैबा खुल कुनगी खुंजा सिंगे नोंमगी ओइबा कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स ट्रेनिंग पांगथोखरे कांजोंग डिस्ट्रिक्ट फुंग्यार ब्लॉक हेडक्वार्टर दा हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का खुसमनदुना ईस्टर्न बॉर्डर्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इवादा मणिपुर न सिंधुना पांगथोकपा लौमी सिंगी ट्रेनिंग अदुदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर इवादा नोंथोंबम लोया लाकपा
Horticulture and Soil Conservation Department ki District Office Ukrul ki Agriculture Officer Trimaya Kashung District Office Senapati ki Agriculture Officer Athaipu Panmay yauna expert singna saruyaki. Training aduga mari leinana Project Director Ivada Nongthongbam Loya Lakpana Chingda Umang Kokthoklaga Chahi Kaya Mamangdagi Pamlau Tauriba Lau Mi Shingda Hena Aphaba Maongda Safety Cultivation Tauhallaga Hena Kanaba Pangnaba Training Asi Fungyar Block ki Laumi Chahum Romda Kanaba Pibangamgani Haiki. Training asin a permanent structure same laga tongan ba lawu pathap sing tambigani phau khakta na tana laumi sing na thazaba yongchak champra na chingba sing da tin daba sing Horticulture Department ke akhang ahi sing na slide kap thok laga kari taugani kari makhal gi tin tari bano haiba khanghan gani integrated farming oina laumi sing na hena kanaba piriba mamangai digi sizinaraklaba laufamda khoi yoklaga laugi pothokshu hengkathanba amadi khoi digi khohi puthoklaga sendong hengkatnaba khoi upusing yenthokani. Training asi fungyar khaktada natana Tamenglong None na chingba district singdasu pangthokani haike. Tungan idea se putoga farmers singda aikoi kumaina phap tahan gedege haibase aikoi base khallaga dum leigini tatharaga su lae imhan su district level ki koi barak barak se koi meeting tawni yaw su yorwani yaw su yorwani aduna ngasi di koi jaga ni salaga koi myam pullaga kari tana sige kari taw sige ando face to face practical hoina koi khara taw ni se haidna program se lepakpani Manipur Sarkar ki director amadi staff sing legislation jo cooperation piraga koi eastern border area development authority amadi government sina paisa liba thawak khoro maya amagi maduda asi so koi program project sing maya tuan bagi badati project tuan honda project tawga su lai bi ado hatak project taw ngai dai koi na maina jum application pamdo bu da mangali si maranda kai tawga ni hai se koi na nan nei Purvanchal Hills Mongjam na mapung oiba thodang loduna International English Language Day thoram Imphal East District ki Mongjam Community Hall da mahairoi kayaga loina na pangthokre. Thoram aduga mari leinana retired English lecturer Tongbram Gulam Chatna Malim gi oina English haiba loan asi mafam ayambada pau phauna na loan ama oiri. English haiba loan asi British na India bu loilam chalaba matung makhoiga pau phauna na bagi damak takpi tambirambani. Aduba hauzik lakliba ahongba kaya ashida ikoina ikoi ki imalon su chawkhanna na honagadabani amadi English su haizandaba yade haiki. Ngasi gi thoram aduda nursery dagi class 5 fawbada mahai tamliba laikai adugi mahiroi singna isai amadi sareng changdamnaba na chingbasu pangthokhe. Iba paba haitraba singbu mayek chathannaba pandamda chahi khudingi mafam kayada pangthoknabagum pangthoktuna lakpagum handakshu Adult Literacy Campaign Department of Adult Continuing Education and Extension Manipur University na sinduna Ragailung Kabo Laikaida mayek chatraba sing takpi tambibagi thauram haudokhre. Numit nifu mangani chathagadaba takpi tambibagi Chathagadoriba Thauram Adu Manipur University ki Vice Chancellor Naurem Lokendra na athoiba mitunglen oiduna haudoke. Thauram Adu da Lokendra na Manipur University da Department nipu mangarom lairi masida Adult Continuing Education and Extension Department asi Department ataiga khara khetnai maramdi masina laipa khunai asigi damak hena kanaba piba haibadu oiri. Department asina khungang singda academic session khudingi chattuna mayek chatnaba paba haitaba sing adu khandok laga Iba paba haihanbagi thabak sing paikhatli haiki. Adult Education Department ki Head of Department Lamalu Thaimaina Department asigi second semester karak liba mahairoi sing na lairik tamna maikhoina mayek chatraba sing takpi tambina ba chahi khudingi lekai da chatuna honaduna lakli masi syllabus ama oinasu yauri masigi manung channa Ragailong Kabo lekai khulda takpi tambibagi thabak ashi paikhatpani haiki. Thauramadu da takpi tambibada changadaba polam singsu department asigi Maikaidagi learner singda khusinaki Maduda Ragailung Youth Club ki General Secretary Gaithaulung Maringmai Adult Education Department ki Associate Professor Arambam Joli Assistant Professor Chanam Sonia Thingvaizam Sarmila amadi Paichui Bashumsu Saruyake Degree Pairaga
सर्टिफिकेट पाइरगा BA कोठोग अमा लई MA कोठोग अमा लई मैट्रिक पास हो कोठोग अमा लई 12 पास कोठोग अमा लई हाई बसिंग तो मोई की डिग्री तो पाइरगा सर्टिफिकेट तो पाइरगा समाज कानब खंद्रबा सेनभम अमा पानन कोठन मफम मा खंद्रबा मागी पुंसी दु कमाय तोना अफब पुंसी में लेनगे हाई नफोदर पसिदा मागी डिग्री दना पुंसी दु सेमम खंद्रबा अदु बुतारगदि अदु मखंगी एजुकेशन दु सेमदोक सादोगा स्कूल लोइबा मतमदनि खंगे BA लोइबा मतमदनि खंगे MA लोइबा मतमदनि खंगे मी खुदिमक छात्र छात्री खुदिमक से तंगाई फदना सेनभम सिंसे सेनभम में एक पैकेट पे याबा लेम न लेतनबा तंगाई फदना मी अमो जगी उनसे हम सेम नबा की अदुसी अपॉर्चुनिटी दो ती बाहायबसी हमकी NP 2020 sta याम ताव फदनी पाउगे मरक थना टेम्बर ब्रे मतंग लौसरी होंगलकलिबा पुंसिगी चाब याबा मखै चासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwai gi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo biri. Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Season bio original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapchari. hanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup ब्रेक की मतुंग अमुक हना तराम नोकचरी मखा ताबा पाउदा मणिपुर NRC मपुंग फाना चनद्री फाउबा अमदी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग मरु फंगना कोकतोक त्रिबा फाउबा डिलिमिटेशन तौबा यारोय हाइरिबा सिंग असी थबक तो ओंथोक्तुना डिलिमिटेशन तौनबा होनरकलबदी इमा इवेल खुदिंगमकना अमत ओइना थेंगनगनी हाइना अमकिल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबिना फोंदोरकली ngarang manipur gi mafam kaya da pangthoknabagum khongjom de gi thoram all manipur kanba imalup amkil na sinduna kaishampa ta leiba lup asigi office da pangthokhiba thoram ga mari leinana nganbina wafam asi phongdokhibani amkil gi masaloi sangsing amadi khwairambal kaithel gi ima sing yauna chatmin nari balup singa punduna pangthokhiba thoram aduda khongjom landa thawaina pontha pikraba athauba pauna brajawashi birtikendrajit amadi thangal general gi photo da haikat leikat tamduna ikai khumnabu utki thoram aduga mari leinana laurembam nganbina makha taraduna khongjom dega mari leinana athauba singda haikat leikat tamduna ikai khumnabu utpagi thoram ashi amkil na chahi khudingi pangthoktuna lakli makha tanasu pangthokhigani masida natana ngarang april gi tang kungani thoidasu Bisnupur Lamangdongi Laimatakta Anglo Manipur Warda British ki Silchar Kalam Lanmi ga thengnabada nongchup ngakpa Manipuri Lanmi singna laikidaba numitka mari leinana mafam aduda haika leika tamduna ikai khumnabu utki matam aduda khulai matik chana paidrabasu imalai paki damakta thawai tharabasu thengnakhigani haina lepkhiba pauna brajabashi aikhoi khudimangna kaufam thokte ipa ipu kayana I katuna lamdam asi kannana bohona khiba adu ngashigi numit asi khakta ikai khumnaba utpasina yaroi makhoina pamlamba imalai pak mikha pona hingba yade haibasi lamdam asida leiriba aikhoi khudimangna khangadabani amadi chap chaba phirep amaga loinana thengnami ganagadabani haike loinana housing manipur da delimitation tauna ba honna dibashi miyamna yaba ngamloi manipur da mafam kaya da mari leinaba lenga ki authority sing khangdana yum kai kaya shazilamba amadi khul kaya semgalamba thengnare haibasi UCM na phongkiba larik amada mayek sengna yaurabani masigi mayokta lamdam ase leiriba MLA humpu asidagi tara ama khaidokrabasu lemhauriba yankhai asina chapchana thengnafam thoi manipur gi leiriba lamgi fibam asi kupna yengsinduna MLA singnasu delimitation tauba yakiroi haina lepham thoi haiki NRC janna halakanda sarkar gi khudong chabam mayam se akhoi gi detection and deportation gi matung ina detection tawbar ga deportation tawbang ngamdar ga su madudai tu da khudong chaba piroi dobani sarkar gi school jing da lairik tamba ya haloi dobani aduga sarkar gi thabak piroi dobani haibana jing ba phirek se phadana lauraba matung da delimitation tawga dabani haibase mama obi sing gi zap jaraba ma di amatu oiba kholao oiribani
Arambai Tengol na sana khotnabagi lamda mai onsilaktuna Manipurgi khwaidagi makok thongba football club shingi competition ama oiriba Premier League chahi asigi anisuba edition da saruk yana bashem sakre hiram asida akhoi senior sport journalist Boyai Ningthausamdagi paudamama Arambai Tengolgi anuba khongthang ama waina state asidagi afaba football sanaroi sing putoktuna India gi maming leraba competition singda saruk yaba ngamnaba pigliba angang singi waiba grassroots ki football academy hanglagani hairi ahanba waina all Manipur football association sinduna tha sigi tang kuntaretegi tim taranipan grubani thongna khaiduktuna pangthokadoriba anisuba Premier League ta Haingangi Uplift Development Organization UDO gi mingda saruk yaduna phajaba performance pinaba Manipur gi tongan ba mafam singi unit singdagi khangkalaba sanaroi kunmanga hauji sai NRC Tagel gi artificial top ground da head coach AFCB license goalkeeping level 2 poiri angan ba maitei team manager unit taranipan gi commander Thogdam Khersan assistant coach AFCC license Tingujam step na tambi takpiri Manipur da tholiba thoningdiba thogdosingda asobo thogdang lauriba Arambai Tengol na kari karamba wakhalondegi sana khonabada mai onsillaglibano habigi matangda team manager oigadoriba Unit 19 gi commander Thogdam Khersan na network asiga akhanana unabada phongdorakhibada aige Thogdam Khersan amam mai mu ha khane ayo report ta kham kai degini Arambai Tengol gi football academy gi finance oin leiba team si oina manager oin leibane ado hoji akoina hoji sinjari se akoi knockout ama sinre adu matungda akoi second Manipur Premier League se kana nabai dongta angang mam se hoji kana practice tawba mam tournament sida mai pakti hade na sum ahan moina su sangdoina Hadana sananing ba hanadi moisu club amam leidana moi sana mangaktani lan lakpura lan mai changba khotpa mayam lugi elaba ki dong tasien ma khotpa du mayam gi hujikti rang ki tang nem dharam ni na kai sana khona bada mayam yaw ni na akoi gi su sana bje afabadi lan ngak ba khaktana su natabida afaba porkwai je mayam gi koi sana khona bje su dum singba na khallena korong ija koi taw korong an mana ma sana taw samai taw si khos ma hai koi matu ina ina ko chen jera ana hojikti sum player mam je sum kai sana ba yaw ba khotpa hangnara kana mai te mon player pa am yaw le me yaw ma de di soin taw se du di sana si khosi adu ta di khoi mam tor no gi dang ta khoi leiri mam punna sana mina sen tor pone ta seng na wari se ta gi na te khoi ara mai te ngoli sai ta hai je atai Manipur player faja faja mam di lai but adu Manipur gi academy sing na inkhat pangam dabra nataga India gi oina su hojik sanari mam se ana mana Manipur player sing ma palam na loi sanai financial gi oidura khoi jam kana khang budi oide but adu khoi team ma sum India gi asobo game am da khoi represent tong na ba hai ta ai like ka lai mam adu gi try bok ta sum try tau sira han ba gi oina na khanjab long time vision ne habadi academy oina tawrai ni na sana bada hayeng referee decision jina khoi last decision oidune sana ba gi de hana Arambai da lai raga ru lan mi gi na sanglon ma khoi lebanga khoi gi khunga khoi na sanglon ma maina lai ba khoi sports ki da ju sports ki discipline rakna satkani khoi Arambai Tengol li oina team coach poiri angan ba maiteina nauna semliba team asigi sanari singi physical activity yauna performance singi matangda network asida phongdorakhibada UDO ga khoiga partnership tokshan baje andak registration Arambai Tengol Football Academy gi se nangdabsida UDO na yamna mateng pangbiraga UDO du su kanaba aduga khoi ATF du su kanana bai damangta ani mak kusam na mira chasabane handaki team je handaki state league players sing gi namna khangalaga aduga round of 16 Arambai Tengol na singiba football tournament sidigi khangalaga pulapna punchalaga tawjabane numit tara mangani di pha phajadri khara dai badum chachari training fitness tadi moi physically di loi fit ore hojiki one de football fitness tadi kitang matam kitang changini numit tara wani kuni mukti changini haibadi sanabaga chenba dudigi physical fitness ka kitang khena bani football fitness tadi kitang di wali adubo akoi dum menkhatna badum hona jari ji ki one di mentally hoi ai ko ju officially ju hana de wari sana leijare haibadi sanabagi wakhalon hina tongali aduga hojiki thoiba irang ji wakhalon hina kitang di tongali adubo hoji ki oina gadi sana moise khungak ta player su dum yawi khungak pa player su dum yawi mo punchal laga mo punchal laga nadi khoi ji Arambai Tengol Football Academy hai sida leirabani haibe wakhalon ji chingthoga sana ba sida na plub oil lupsan bagi wakhalon ji da punchal laga oina moi ayaw bu su yaw du punchal laga manana ba na khoi hona jari haidi long term je sustain je kamain tawi khoi kyam koina involve oi bangami haidi thawai yawi na chahi makha yaw maga lep khibu ju kongai ma mayam ji thengna jare maming chaba academy ma ado khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯃꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯩꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯖꯤꯟꯖꯔꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯆꯣꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖ ꯄꯨꯜꯂ ꯁꯥꯟꯅꯖꯅꯤ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯅꯥꯄꯂꯥꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯟꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ AIR ISTV ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯊꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ ꯔꯣꯗꯇꯒꯤ ꯀꯣꯡꯕꯝ ꯈꯣꯡꯒꯣꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ 22ꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯅꯤꯡꯊꯦꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯣꯡꯕꯝ ꯈꯣꯡꯒꯣꯟꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯣꯡꯕꯝ ꯈꯣꯡꯒꯣꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ 2 ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯣꯏꯁꯅꯥꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯒꯤ JACꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯟꯗ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ISTVꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ